dneska toto prežijem, tak prosím, ďakujem. Možno. Poď. For goodness sake, I got a heavy shame. Well, I got the shame. I got the heavy shame. I can't sit still with the heavy shame. Ooh, give my bill now with the heavy shame. Well, it's in the bag. Heavy shame. You shake it to the left, you shake it to the right, you do the hippie shake with all of your might, oh baby. Oh, you gotta shake. Well, it's in the bag. Hippie shake. Vitajte v Lukáčovciach, v malebnej dedinke, kde prebieha tento úžasný, neustále prebiehajúci workshop. Nachádzajú sa tu rôzni ľudia, po niektorí divní, po niektorí skvelí, po niektorí viac než skvelí. Momentálne. Nie, Miro, počkaj, Miro, teraz to točí, nie, Miro, nie, Miro. Hello, my name is Josh and I'm drinking Borovičko. There's a lot of hey girls over there. Where? Oh, hey! Oh! Body exploding, I'm losing my favorite game. I'm from Ireland and I'm drinking too much and I'm totally crappy and I'm hungry. Ako sa hovorí? Ja neviem po anglicky, preto hovorím čisto slovenčine. She's from Krimova. She smells like this. She smells like this. It's totally bad. It's like a bad thing. Like, oh my god, what a hair. Oh, come on. Oh yeah, alright. Quite viral. Tonio, I have something to tell you. Okay, Tonio, tell You must wait a second. I'm waiting a second and I'm going away. Viem jedinú univerzálnu vec po anglicky. I like beer. You like beer. Oh, I'm going to have sex with myself. Besides the love there is, he said the dog.
Let's hear Sasha. Okay, let's hear Sasha. I wanna help you. What do you want to know? I want to know. What do you want? I want to know your age, of course. My age. Nothing is coming to my So I put my money back to the floors. My age is 69. 69! Oh my god! 69! Oh! Von Stauffenberg, wie grün sind deine Ohren? I don't understand you. Mirko, slušaj mi love. Čo ja ti mám dať love, ty čo som zásobník. Dajte mi ide Ženská, love. Však hovorím love. Čiže môžeme si vás spraviť aj zásobník. Ja som expert na Vikiri. Tu zde přítomný kolega je majster na Roxor. On vyrába Roxor svojimi zubami. Potom tu máme kolega Fedorku, ktorý vyrába vlastne chlast pre všetkých robotníkov, pretože je z východu. Potom tu máme kolegu Budka, ktorý je z Bratislavy, on je vlastne main engineer, proste, hovorí to po bratislavsky main engineer. Potom tu máme Košča, Koščo je Jano, Koščo je vlastne typ muža, ktorý sa volá Jano, on je ten, ktorý vždycky dohliada na ostatných. Potom tu máme Miro, ktorý je proste pán z Lukáčoviec a zároveň z Trnavy a zároveň z Bánoviec nad Vepravou, čo vlastne znamená, že Miro, pozor, počúvajte toto, Miro robí priamo s Iporom, proste on vie robiť s Iporom normálne. Ipor je proste, to je niečo ako tehla, ale je to proste vyrobené z popolu. No a vlastne Miro je majster na tieto veci a je to multikulturálny architekt. Takže Miro z Bánoviec nad Vepravou, ďakujem veľmi pekne. Takže my sme nový tím, ktorý sa volá Stand Up Gays, pretože my vlastne všetci staviame domy. Ďakujem. Give me something intelligent. I'm going to say something. I think that is enough. Bracho, to je zabitý workshop. I'm good in English and it's some kind of weird. Tak to sa ťa to si... Čo chcem urobiť? Daj mi ruku takto. Ne, počkaj. Ja to slyším, že je to krúple. Ja chcem povedať krúple. Poštíce. Dá to mňa. Nechcem byť krúple, ja chcem byť inteligentná žena. Kurva, poďme ma nohy, daj ma dole. Prosím, daj ma dole, prosím. Mňa to fakt bolí. Môj. Toto je prvýkrát v živote, že som videl malého Mirka utekať a bol to naozaj zničujúci zážitok. Myslím si, že dneska už nezaspím. Len aby ste vedeli, aké mám pocity z toho, keď Miro Piaček uteká. A tak mi vznikla jedna postava, ktorá je teraz doslá na Trnave. Don't camera me, you want me go. And ever you stay in my heart because I love you forever. And ever you stay na 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 together. Príďte sa ľudia pozrieť na vašeho komara. A čo?